duhamagarirwa kumvira mpemu yera igihe cyose atubwiye ko tugiye gukora. Haleluya. Rero ndakwifuriza yuko ibihe byose uzokumva ijwi rya mpemu yera rikurongoreye icyo ukora uzobona ugikora. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nanateguye ijambo hanyuma ndumva nyine ko riryoshe yo kubwira bene data kugira ngo ndabakomeze ndabatera intege urugendo turimo, ariko mpemu yera ntiyanyumvira ko abantu iryo jambo, acarambimurira umunota wa nyuma, acarambwira yandi majambo avuga ko kumvira mpemu y'Imana bitanga ubugingo cyangwa bizana ubugingo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kumvira mpemu yera bizana ubugingo niyo jambo tugomba kwiga kuri uno mwanya, kuko niyo mpemu yera yanyemeje ko dukwiye kuvugana nawe. Yesu nashimwe cyane. Ubusanzwe Bibiliya murabona sitoye, ariko mpemu yera niwe aba azi ibyo ishengero rikeneye kugira ngo bibe ari byo bigabugwa. Ndakwifurije kwakira ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana riraryoshe, ijambo ry'Imana ntiribishe, rirasoza. Haleluya. Ndakwifurije gusozerwa n'ijambo ry'Imana. Tugomba twigire hamwe ijambo ry'Imana twamaze kumva yuko kumvira mpemu y'Imana bizana ubugingo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mu by'ukuri mpemu y'Imana yamyeho, kuko bavuga ko yari umwe mu bagize Imana. Muri Dawudi bweranda ariko mpemu yera. Rero mpemu yera twavuga ko yatangiye igihe Yesu mpemu yera yaza kubatumwa, ariko mpemu yera yatangiye kuva kera na kera. Nawe ushobora mu gitabo cy'Itangiriro urabona yuko mpemu yera mu gihe cy'irema yatangatanga hejuru y'igama ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero tukagomba kukubwira yuko ibintu byose biriho bifite ubuzima, kuko hariho mpemu yera. Ata mpemu yera nta buzima bubaho, ata mpemu yera nta mahoro, ata mpemu yera nta bugingo. Yesu nashimwe cyane. Turaje mu gitabo cy'Itangiriro igice cya kabiri ku murongo w'indwi, turabona ingene Imana yaremye umuntu wa mbere, kandi yamuye mu buryo budasanzwe nk'uko wabusanzwe ubizi. Turabona ngo Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, maze amuhumekera ku mazuru impemu y'ubugingo, acaba uwufise ubugingo. Yesu nashimwe cyane. Iyo niyo ntango ya mbere, aho ikintu cy'ikibumbano kibumbwe mu buryo hasi. Haleluya. Ndabibwira kino kintu kubera ko Imana itarondeye umukungugu wo hejuru wowe watangiye no ku mababi, ariko irondera umukungugu wo hasi. Iba ariho ibumbabumba umuntu, hanyuma imuhumekera mu mazuru, impemu yiwe aronka ubugingo. Ndagomba kubwira bene data yuko uko niko Imana yakoze kugira ngo haboneke uyu muntu wa mbere yitwa Adamu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Kandi uyu Adamu Imana yaremye bwa mbere, turabona ko yaciye umushyira mu itongo ryiza, itongo rya Edeni. Ibyo Imana yaremye kugira ngo umuntu ariwe ngo akure mu byagenerwa byose. Agomba kugira ko Imana yatumenyera kure, igahita ikadutunganiriza ibyo dukeneye byose. Agomba kugira ngo niba uyizigira Imana kandi uzobona muri buno bugingo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yakwifurije kuba wizigiye Imana yawe mu Imana itananirwa, byose yabiteguye ku bwawe kugira ngo ubeho neza. Rero turabona ko hano tubona impemu y'Imana ihumekegwa muri kino kibumbano cya mbere, icya gicika gifite ubugingo, icya gicika umuntu. Ndagomba kubwira yuko kino gihe ubushakashatsi bugeze kure, abahinga baragize aho biyumvira gukora icyo kwitwa umuntu, barananiwe ko nta mpemu y'ubugingo bafite bari mu gihumekereza.
kikakurikura kigakora ibyo gishobora gukora kimwe bita amarobo ariko ntigishobora gukora nk'umuntu wagira ubwenge bw'umuntu. Yesu nashimwe cyane. Igishobora kugira ubwenge kagira ubugingo ni igifise intemu iva ku Mana yacu data wa Kristo mu ijuru. Haleluya. Uku rero Imana yahumekeye mu kidafise ubugingo hama icakira igifise ubugingo niko natwe twari umuntu n'Imana. Ikindi gihe twari mu byaha byacu tugenda n'uko ab'isi bagenda dukora ibyaha bitandukanye ariko ubundi munsi tumeze nk'abapfuye atabyizigiro dufise. Imana yaza kuyegerera itumye mpemu wawe yera aratwemeza ko turi abanyabyaha hanyuma turahinduka ducika abizera ducika abana b'Imana. Haleluya. Kuva icyo gihe rero dufise ivyizigiro byo kuzobana n'Umwami wacu. Abaririmbyi basibye kubivuga yuko twiteguye kuzobana n'Umwami wacu kuzokwibera mu ijuru abandi ntakwifuje bene data. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Burya hariho ibintu bimeze neza. Iyo hari intungano nziza umuntu wese aba yifuza ko uwo akunda bobana muri iyo ntungano nziza urubanza rwiza. Muri ubwo bukwe bwo mu ijuru ndakwifuje kuzobana n'Umwami tuzekuhurireyo kugira ngo tuzezerane hamwe nawe bitazokugera bihera. Yesu nashimwe cyane. Birashobora gushika akaba ari kubera gusubiza inyuma bigomba gukura muri urwo rugendo ruja mu ijuru. Izina rya Yesu Kristo ndasenga mvuga nti bikurekure kwibandaniza urugendo. Haleluya. Kugira ngo tuze twibane n'Umwami akaramata. Yesu nashimwe cyane. Umwami wacu Yesu Kristo yarabivuze ababwira abigishwa biwe arababwira ngo ni ukuri ndababwire yuko nazakubwira kunywa kuri izi ndabibu kugeza aho gusangira namwe umutobe wazo musha ubwami bwa Data. Yesu nashimwe cyane. Bavuze ariko aratanga ngo yera buca atwitangira ku musaraba niko yabwira abigishwa biwe yuko hari ubundi munsi abantu bamwizeye bose baza kwicarana nawe bagasangira hamwe bino musha ubwami bwa Data. Ndakwifurije kuzotanga ubukwe ntuzosibe bene Data. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Burya rero Imana iravugana n'abambara ikabarongora ikabereka. Ubundi munsi nari sinziriye mbona inzozi byantera guhagarika umutima maze kwikangura ndavuga ngiye Imana ndavuga gutera n'izo nzozi. Nabonye tugeze ahantu ku manga ku nkengera y'uruzi runini cyane. Haleluya. Tumaze kugera kuri iyo nkengera y'uruzi runini mbona abantu benshi batonze ku murongo kw'inkengera y'uruzi. Hanyuma tukabona tugomba yuko twitangira kurusha urwo ruzi ko kurushaho kwa kurusimba kandi kurusimba ntibyari byoroshye bari babutse cyane. Amazi yo ku ruhande rw'amacino yari amazi nabi badutoyemo ku urwo ruzi. Amazi yo ku rundi ruhande rwo hirya yari meza kandi kuko hakurya ndabona hariyo amazu meza igisagara cyiza cyane. Haleluya. Mu nyuma rero ubona umuntu umwe ari namurira cyane kagapa kuri hari inyuma kugira ngo agere kuri no muntu acataruka agere kubo hakurya. Ndabona ngo akagushika kubo hakurya avuye muri amazi yo hano hino uruzi ushobora gutwara. Yesu nashimwe cyane. Nishurirwa n'Imana mbona yuko kugira ngo umuntu ashike mu ijuru azotegeza ko afite ubushobozi bw'amamiyera bushobora kumuja mu ruzi. Haleluya. Rushobora ubushobozi kumuja mu ruzi kugira ngo ashike mu gihugu cy'isezerano kubana n'Umwami wacu. Yesu nashimwe cyane. Twifurije kuzoja mu ruzi. Haleluya. Ndakwifurije kutazohera ko hakuno ariko uzoshike ku mugabo wo hirya uze kubana n'Umwami wacu. Yesu nashimwe cyane. Burya rero bibuza abantu kuja ukabira hano ariko Yesu yaraneshejwe aduha kwama tuzitsinze ubwoko bwacu kandi abateze ibiganza kugira ngo umuntu wese yumve yategerekewe yumve yacitse intege aze kuri we amugirire neza. Yesu nashimwe cyane. Ndakwifurije rero yuko nawe wumva ibyakugoye Yesu ari hano kandi twara
yera umwumvire ushobora kugira ubugingo, turabona ko bishobora guca mu buryo bwinshi. Hariho rero tugomba kuraba abantu bamwe bamwe byagoye barakumvira mpemu yera, hanyuma baca bahura n'ibibazo. Uwa mbere turabona n'uyu Adamu na Eva, ingene byabagoye yuko babandanya bumvira Imana nk'uko yari yarabageze kuva maze kubarema. Turavye ijambo ry'Imana turabona hano mu gitabo c'Itanguriro nyene igice ca 3 kuva ku murongo w'umunani, turabona amajambo akomeye aho ari ibimenyetso cyangwa inkurikizi ziza iyo umuntu atumviye ijwi ry'Imana, iyo umuntu atubahirije icyo Imana yavuze. Turabona yuko aba bantu bacu ba mbere bamaze gucumura, bagize ibintu bidashoboka. Turabona ko icyambere bagize, baratinye kugira barinyegeza. Haleluya, kuko babonye bambaye ubusa. Dusomye rino jambo turabona ngo kumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe cy'agahinda ko ku mugoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe bigendeza mu biti byo muri iryo tongo, Uhoraho Imana ntababone. Imana idufashe cyane. Haleluya. Mwene data, nimba ugomba kubana mu rugendo, nimba ugomba kugira ubugingo, emera kumvira ijwi ry'Uhoraho. Iyo avuze ushize icyo yavuze, nari no jambo tuba turiga uze ushize icyo ariko navuga, niho uzoba ugomba kuzogira ubugingo kandi ubugingo budashira. Turabona abantu baciye bareka kwinyegeza, binyegeza mu itongo Imana yararemye. Mbega woshobora kwinyegeza ahantu Imana yaremye? Woronka aho winyegereza Imana yacu? Haleluya. Zaburi 139 iravuga neza ngo mbega kuko ukora no kumukira he, nogenda ikuzimu kuzangaye, nogenda hirya y'ikiyaga mbere kuko bamuhanda ngorera. Ni ukuvuga nawe dushobora kwiyegereza Imana yacu kuko n'Imana iraho cyane. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi ngo inyonga z'Uhoraho zikagororotse biwe, ariko kandi igiture cy'Uhoraho kivuga ko ni ikibi bose. Imana idufashe kugira ngo inyonga ziba abaretse tuva kuri twebwe, kuko twatsinda abagororotsi, ko twumviye mpemu yiwe tugaheza tugakora ibyo agomba. Rero bene data, reka kwiyumvira ko woronka aho winyegereza. Haleluya. Uri kuraba bano bantu mu by'ukuri babonye ahantu hari agashamba binyegezaho, bibaza ariko biheze, ariko kumbe Imana yoyo yinyegeza. Haleluya. Kuko bari binyegeje mu biti by'itongo Imana yari yararemye. Mbega woshobora kureba aho winyegereza ahantu hose Imana izi aho yaremye? Yesu nashimwe cyane. Mbega batari babyazi ko muvuze amazu y'iwanyu mwubatse, nagomba kubwira ko nta muntu ashobora kuyoberwa ibyumba bigize inzu yiwe. Nta muntu n'umwe yumva yarangije kubwira icyumba bigize inzu yiwe. Rero nteko wewe ushobora kumenya igiti gigize ibyumba by'inzu y'iwawe. Imana ishobora kuyoberwa aho ikintu cyose yaremye giherereye. Haleluya. Cyo gituma mbere data ukwiye kubaha Imana kugira ngo ntuzoshikirwe na kino cyo kutayumvira, uje mu byo gutinya hamwe no kwiyegereza, kuko ubona wabuze iyo ujyanye yumva. Imana idufashe kugira ngo twame tugororotse, twame dukora ibyiza, twame twumvira Imana, twumvira ijwi rya mpemu yera. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nagomba kubwira kandi yuko ku bantu bataka barumva ijwi rya mpemu yera, baba bafite ikibazo cy'uko n'icyaha kiba kibuze ku rugi rw'umutima wabo. Urabona hano Kayini mu gice cya 4 kurya murongo w'indwi, Imana irabwira Kayini igihe abonye yiciriwe n'uko Imana itashimishije ikanwa yiwe, Imana ibaza ngo wakizwe n'iki? Mbega niwakora neza ntuzokwemerwa? Imana idufashe cyane. Ariko nutakora neza, icyaha kibuze imbere yawe kandi ni wowe cyifuza, ariko kandi warukwiye kugirane, warukwiye kukinesha. Yesu nashimwe cyane. Nagomba kubwira ko Satani ntabwo yaduhebye amazunguka kugira ngo arabe bene adutere umugere, dutembagaze ibyo mu mugina.
yashikiwe n'ikigeragezo cy'umurwanya Satani. Hari umuntu ku murango izuba azabona umukobwa w'inkumi araza aradodora akubita ku cyuma agomba kugenda agendeje. Hanyuma akamubaza ati ugomba kugenda hehe? Ati oya ntabwo tugenda aho wewe n'umubwiro tuja. Kumbe uwo mukobwa we afite ibyiyumviro, umukozi w'Imana nawe afite ibyiyumviro byo kurondera amahera, ariko umukobwa we afite ibyiyumviro byo kujyana ubusambanyi. Hanyuma baravuga ngo urumva ko nta makenya ntangorane, ngo tugende nawe makenya ntangorane. Icyo yakoze yavuze ngo mu izina rya Yesu mbimana. Yesu ashimwe cyane. Abandi bakozi bari hamwe nabo bakorana n'ubwo mwuga bashobora kuvuga ngo uwo ni amenya ko ari pastori ariko ababwira ibyo bintu. Yesu ashimwe cyane. Nabo bakubwira ko Satani nazoza yiyegeje azi nk'igikoko cyambaye amahembe cy'abatwereka azi ari ishusho y'umugore kugira ngo akugerageze abe ko muva mu buntu bw'Imana. Ariko ukwiye guhagarara ukamubwira ngo Satani mbi inyuma. Kumwe Yesu yabwira Petero nawe umugenzi wiwe amubwira ngo hereza imbaraga Satani. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ubuzima tubayeho ni ubuzima bw'intambara, turwana na Satani n'abadayimoni n'icyaha kugira ngo tubone kubitsinda. Ndakwifurije kunesha icyaha n'icyaha. Haleluya. Ndakwifurije kukinesha kuko niba wakifuza erega bari ntikibifuza kuko basanzwe bari mu cyaha. Yesu ashimwe cyane. Ndakwifuriza rero kukinesha igihe cyose Satani akuzanira amajwi agomba gukura mu bw'Imana, uzomunesheje kumukanganira mu izina rya Yesu, azotinya azogita gukora ko Imana ishimwe cyane. Bikomera abasirikare Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndakwifurije rero kumvira muri Imana. Iyo mufite ijwi kubwira icyo uri bukore uzaba mugikora kugira ngo uheshe icyubahiro izina ry'Imana, ushobore kunesha umurwano uko waje kose kugira ngo wibere mu buntu bw'Imana, uzoshobore gutaha bwa bukwe bwa wa mwagazi w'intama w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kutumvira mwenye w'Imana cyangwa kutumvira ijwi ry'Imana birashobora gutera umuntu kugira ngo ubundi mwifata atarasanzwe afite. Yesu nashimwe cyane. Mwebwe murafite ibikorwa murimo murakora mu ishengero, murafite amakorali murongoye, murafite igitata muri ngo, murafite ibikorwa mukora mu kazi, murafite ibikorwa mukora muhira, uburyo butandukanye, hari aho dushobora kubatora tukabazana. Ariko muze mwiyubara, ntimuze mureka kumva ijwi rya Mpemu Yera ngo bibatere kwikakisha, bibatere kwishyira hejuru. Ijambo ry'Imana rirambwira neza ko wishyize hejuru wese azashyirwa hasi, nawe uciye bugufi nawe azashyirwa hejuru. Yesu nashimwe cyane. Wowe ubona bamushyize hejuru akaba akura hejuru akamushyira hasi. Yesu badufashe cyane. Ubundi munsi numvise ikiganiro muri bya nyakubahwa umukuru w'igihugu, aho yavuze ati uriyubara n'abandi mudahereza ibikorwa byo gukora. Ati kuko uko umuntu atera imbere bibaterambere nk'uriye bwasongera bw'igiti, ubwambure bw'iyotera bukubonekana byoroshye. Yesu nashimwe cyane. Rero mwene data ufise ikigo gukora, mwene data ufise kurongora, mwene data ufise abo uhagarariye, gerageza kwiyubara kuko icyo kibazo kirimo ikibazo kidasanzwe. Ntiwiyishyire hejuru ariko umenye gushyira hejuru Yesu Kristo wenyine. Haleluya. Hanyuma kandi umenye yuko ugiye muri hejuru cyane urashobora kugaragaza ubwambure bwawe bigatuma abakwizigira bagukora ku mutima. Rero turabona umwe yashikiwe n'icyo kibazo, tubisoma hano muri Daniyeli igice cya kane, igice cya kane duhereye ku murongo wa 28, aho tubona umwami Nebukadineza yiyubakiye umurwa wa Babuloni, hanyuma akawujanjagira akitemberera, azoba kwerekana ko ariwe yawiyubakiye n'inkomezi ziwe zose, hanyuma akavuga yuko aribyo
igitinyiro cy'icyubahiro cyiwe. Yesu adufashe cyane. Reka tubone n'amajambo aguteza nawe kumva yuko woca bugufi igihe ufite igikorwa uhagarariye. Hanyuma havuga ngo nuko ibyo byose bishika ku mwami Nebukadineza. Hashize amezi 12 yariko aranobanga urugo rwiwe i Babuloni. Umwami aravuga ati mbega ahasi Babuloni ahambaye aho nibakiye uhabe umugwa wanje niberako mwubakishije inkomezi z'ububasha bwanje uhatere igitinyiro cyanjye icyubahiro. Iryo jambo umwami akirikura mu kanwa haza ijwi rivuye mu ijuru riti yewe mwami Nebukadineza ni wowe ubarirwa ubwami bukuwemo urirukanye mu bantu ubane n'ibikoko byo mu ishyamba uzorisha nk'inka kandi ibihe byinshi bizokuranirwa ko ukimeze utyo gushitsa aho uzomenyera kwisumba byose ari iganzu bw'abantu ikavuganira uwigomba wese kandi ufashe cyane. Rero nakwifuriza kumva ijwi rya Mwami Yera kugira ngo ushobore kuronka ubugingo ntuteterezwe nk'uko uyu mwami Nebukadineza yateterejwe agacika nk'igikoko akarisha akamara imyaka ibihe indwi bimucako ari muri ibyo bihe. Nabishimye mugabo ko hageze igihe aramenya yuko isumba byose ariyo igaba abandi n'ubwami bwose ntashobora kubigombye. Icyo gihe ngo mwene Imana yashyize ku ntebe y'abantu akagaruka ku kiribwa. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Reka muri yatanga ubuzima bwawe mu byo ukora bya minsi yose ubwo ntuhora wikakisha ukishyira hejuru. Ndagomba kugira yuko ugiye kugenda wiyoroheje kuko Imana ikunda abantu bagenda bishyize bugufi nibo ihesha icyubahiro igihe kigeze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndabona Moridekayi yarakoze ikorwa n'ukwibagirwa ariko kubwo kwinumira no guca bugufi igihe gikwiye kigeze Imana ibuka icyitwa ry'amwami hanyuma uwahora amucuranguza atangwa nawe kumucurangurizwa imbere yiwe ashima Imana. Yesu nashimwe cyane. Ndagomba kubwira ko igihe cyawe kizogera niba nabiciye bugufi uzobona ubwiza bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndagomba kubwira yuko mu by'ukuri kwishyira hejuru nta kamaro bifite atari uko gutera bikubuza kuronka icyubahiro kuronka urutonde rwiza ruvuye ku Mana. Rero ndakwifurije mbere data ukaba umuntu yiyoroheje kuko Yesu Kristo nawe yagiye yiyoroheje. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mbega burya Yesu Kristo yari Imana ijana ku ijana. Rero Yesu Kristo ntiyari icyubahiro cyiwe nta cyubahiro yari afite mu ijuru. Abamarayika ibinyabugingo benda bakamwikubita n'abandi baba bamwikubita imbere iminsi yose ariko kubwo kugira ngo aze kuducungura yaremera aca bugufi. Umwanditsi w'Abafilipi arabivuga neza aricisha bugufi ngo mbere araganduka ashika no ku musaraba ashika no ku rupfu kandi kubwo ku musaraba Imana imufashe cyane. Ariko nawe ku rupfu yarazutse umunsi ugira gatatu amabirizwa ku ijuru atakwicara ibyo bya data. Haleluya. Icyo gituma twizeye ko yicishije bugufi natwe tugiye kwicisha bugufi kuko niwe dukurikira niwe cyitegererezo cyacu iminsi yose kubaho kwacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hariho umuntu abaje kuba korali atatanga kuvuga ngo ubu rero ndaroza kabyo ngomba ntangure kuraba n'ucerwa n'umunota umwe ataza kwisigura ntagire n'umwanya w'imbaraga kugira ngo ashobore kumvise n'uwo muntu yumva ibyo babyanditse. Yesu nashimwe cyane. Rero umuntu arashobora kugura ibihugu umuntu ashobora kugura ibimugora yaba atabishikiye. Rero wowe wumva korali cyangwa muri komite gerageza wishyire mu kibanza cya bene data bawe ntabwo batahure
kugira ngo ushobore Imana utunganye ibikorwa kugira ngo abiri Imana ishime cyane. Haleluya. Turabandanya turabategurira ko cyo gukomereza kugira ngo dushobore gukoresha imitererane dushobore gukora ibikorwa tworohewe. Sinashimye birashobora gushika rero umuntu yatumviye ijwi ry'Imana ashobora no gushikwa n'ingorane zo kuva mu kibanza yarari. Turabona mu gitabo cya mbere cya Samweli cya 10:5 guhera ku murongo wa 22 ugashikana ku murongo wa 23 urabona amajambo adasanzwe aho Samweli yagiye kuraba uyu mukozi uyu muntu w'Imana uyu mwami Sawuli yari yabwiwe n'Imana yuko agenda gutikisa abamarayika n'ibyo batunze byose kuko abamarayika baritanze imbere ya Isirayeli bariko bararengana. Imana yakubise Dawidi umunsi wo kubihora igituma rero Sawuli kugira ngo aje kubayiriza bose ntihagire n'umwe asigara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iryo ryari ryo jambo yari yabonye Imana icishwe ku musazi wabo Samweli kugira ngo agende kuyirinda abamarayika bose n'ibindi bimaze guhuriza. Turabona yuko amaze gushikayo umwami koko yaramufashe aramuzana abifata mbiri. Turabona ngo abantu bari kumwe nawe basirikare baje batiguriza ngo intama nziza nziza. Aba rero uyu musazi w'Imana Samweli agarutse ngo yumva gukwananga kw'intama zirabagirana. Aravuga ati tujye kukwanagabiza mu biki. Aravuga ngo uruganda rushaka kwedeza ubwo kwanaka kw'intama wumva ni nziza nziza kuko abantu babonye yuko zoza kugira ngo zibe imaze gutangira guhoraho kubera dushobore gutsinda urugamba. Yesu nashimwe cyane. Tukabona y'amajambo Samweli yamwishuye namubwira ngo aramwishyura ati mbega ubona imibabaro n'ibimazi byoswa n'ibindi bimazi gusumba umwumviye erega kumvira gusumba ibimazi no kuyoboka gusumba ibinure by'amapfizi intama. Kuko ubugarishi aco kimwe n'icyaha cy'ubupfumu kandi kuba atagomba aco kimwe no gusenga ibishushanyo by'ibigirwamana. Ko wanze ijambo ry'Uhoraho nawe yanze kuba kugoma kandi kuje cyane. Imana idufashe cyane. Haleluya. Wewe wa Bruce wakia Yesu akubera n'umukiza w'ubwiwe waramwizeye utucika umwami w'ubuhereza. Kino gihe rero ikibazo urimo umwami ukeneye kuza wumvira ijwi ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero utamwumvira Imana izokura ku ngoma izokura mu bwami bwayo. Nicyo gituma ukwiye kwibanira nimba hariho ijwi rya Bibiliya biba ndavugana nawe kuno mwanya uryumvire kugira ngo ushobore kuba ku ngoma ushobore kuba mu bwami bwawe Imana yashyizeho. Haleluya. Barimo kwibaza ngo rero si umwami uri umwami nawe. Yesu yashimwe cyane kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uri abami n'abaherezi ajya mu gitabo cyariya hirya akabibona ko byanditse turi abami n'abaherezi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe. Bw'ibyo rero ndakwifuje muri data b'amazi ntutakaze ubwami bwawe ntutakaze ikibanza cyawe urimo ariko usenge Imana ushoboze kumva ijwi rya Bibiliya kumva ijwi ry'Imana kuko Imana ibivuga yongorera. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mutari ibintu byinshi tubona by'akarorero ntabwo tuba Imana. Ndabona igihe abantu kugira benshi mu isi ngo ibi bintu bikatongerekana ngo kuko abantu bakora ibyaha bakabikora uko bwije baraza ngo umwe wanje nazo kabari karayinyura n'umuntu kuko ari inyama. Ati nuko imyaka yiwe igiye kumwakira n'urubyiruko. Urumva ko no kugabanya imyaka yo kubaho birimo igihe twumviye n'imbere. Haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya.
w'Imana akwiye kuba maso kuko abana na mbere bya gahunda kuko tutaba maso nyine bya gahunda bizigira adashobora gutuma utakaza ubwizigwa bwawe ku Mana. Biravye mu gitabo cy'Abagalati cya gatanu kuri kuva cumi na gatatu kugera cumi n'indwi turabona ko ariho ibintu asabwa kwitondera kugira bashobore kuba ariko ari uburambe bw'Imana. Tugasoma ijambo ry'Imana Galatiya gatanu tugahera mbere kugira ngo ushobore gushika ku musozo ikimeze neza kutaraza ibibazo kugira ngo asaya kugera Yesu nashimwe cyane. Tugasoma rino jambo muri Galatiya gatanu cumi na gatatu shikame cumi n'indwi aravuga ngo bera nyamagariwe ubwidegenzo mugabo rero ubwidegenzo simugire ukwitwazo rw'akabezi kawe ariko urukundo rwateye gukorerana Yesu nashimwe cyane. Kuko ibyageze byose bihurira muri iri jambo ngo mukunde bagenzi banyu nuko bikunda, ariko nimwashikurana mugasosoberana ntimuhezanye. Ndavuga nti mugendeze na mwebwe umuntu azoshika akavuga akaberemere kawe kifuza ukaberemere kifuza cyo mujyana bene nawe kifuza akaberemere kawe kugira ngo mukore ibyo mugomba. Imana ifashe cyane. Haleluya. Mu bisanzwe umuntu yamaze kwihana akagira Yesu n'ubwiza bw'ubwo bwiwe araronka umwidegenzo. Mu mwidegenzo yuko icyaha kimutsinda kitakimunesha. Ariko Pawulo araza abana b'Agalatiya arabona yuko badakwiye gufata umwidegenzo uko kutari babana bawukoresha nabi ureke gukorera ibyaha. Umwidegenzo wabo ubatera gukorerana hagati yabo. Yesu nashimwe cyane. Mbega rero ndakomera urakorerana kuko ijambo ry'ibyageze ritubwira ngo umuntu yubakire muri rino jambo ngo ukunde bagenzi banyu kuko bikunda. Mbega hano rero bakunda neza kuko bikunda nabashaka ikibazo bakunda neza kuko bikunda bashaboye. Yesu abayezakire Yesu abonye kugisha igikorwa kitoroshe igikorwa kitagoye cyangwa kigoye isaba ishoboye cyane mu Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Jewe mu Isiraheli hari umubanyi yagize mariage. Amaze kugira mariage jewe ndamushigikira kugira ngo rubanza rugende neza. Bimaze guhera iby'urubanza numva nezerewe nuko ngo aza kuza aho niho dusangiye isi yose ku meza yacu. Ibyo biraba amezi abiri amezi atatu amezi ane baguma baza dusangira hamwe numva tunezerewe yuko umuryango wacu wagutse wameze neza. Yesu nashimwe cyane. Mugabo ikindi gihe sinzira akantu kaciyemo tubona batanguye kwikuka bakiza. Ndavuga ngo byagenze gute? Kumbe usanga wa mupfasoni umugore yaje yatanguye kuvuga yuko atatu twabafashije zigeze tugira ikintu na kimwe. Burya umwana w'umuntu nawe aragira ingorane iyo akoze ikintu hanyuma yakorera kugira yakoze aracika intege. Yesu adufashe cyane. Byacitse intege rero dawe kugeza n'aho kandi none bwabo bose bufasha tubande bose ushobora gukunda kuko nikunda atubande ariko naho byabaye ko zishobora guhagarika. Yesu nashimwe cyane. Dore umuntu mbere y'Abahudi kuko nanjye ndikunda sinoshobora gufungura none ntake bamubwire y'Abahudi ashoje ubwo niko ukunda bene y'Abahudi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ikindi gihe narabaye umuyobozi w'ishure paramedikali. Icyo gihe ari umwaka wa 2017
Haleluya. Bene data ntuzireka kugira umuntu igihe ufite uburyo bwo gukora. Haleluya. Ntuzireka kugaragaza urukundo muri bene data igihe ushobora kugaragaza ugakunda n'abantu bahemuka n'abantu badashima ngo uze baze gukora Imana kuko Yesu yashimye cyane. Haleluya. Yesu atugiza neza akoze ibigaragaza byinshi natwe dukorera kugira neza bene data. Yesu yashimye cyane. Pawulo rero atarakomeza avuga ibice by'ibibano y'abantu ati rero mwene data kirashobora gushika muri mwebwe mukagira ibibazo mukagira ingorane mugasanga mwariko muriko murashikurana. Haleluya. Namusore y'ifaranga wamusomeye namusomere tumbere ibyo byo gushikurana iyo kuzugirana ibyayo. Soma murongo wa 15 Agalatia 5:15 na mtokoni ndohani Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Tukweseye ahandi bavuga ngo tukekereze tutanze deshireka tukabaguraneza maze tukaja. Haleluya. Turi kumwe ushyira ibiganza hejuru ndetse n'Imana wacu. Haleluya. Haleluya. Mu by'ukuri Imana twemye twibane tweye yatureze kubana n'abandi b'ibyaha. Kubw'ibyo rero niyo yoshikaga ibyo dupfa Pawulo yavuze yuko dukwiye kubisuzuma tube maso ntiduhekanye nabishimwe cyane. Yakwifurije yuko wotsinda ishavu. Birashobora gushika ishavu ryinshi. Ishavu naryo rikakura mubi rikakura mu Rwanda. Senga Imana igushoboze kurigabanya no kurinesha. Haleluya. Kuko iyo umuntu yashavuye akora bibi. Yesu yashimye cyane. Iyo umuntu yashavuye n'inkinga afata amagambo gusa ariko iyo umuntu ameze neza afite umeze neza. Yesu yashimye cyane. Haleluya. Rero umuntu yumvira ijwi rya Mpemu Yera agira ubugingo. Turabona ko Pawulo avuga ati ndavuga nti tugejeje na mbere n'umuntu yadoshe karere kamenyere kandi kifuza kamerere kacu kifuza ibyo Mpemu yanka Mpemu nawe yifuza ibyo akamerere kacu kana. Ibyo rero bigaca n'igihano twebwe kugira ngo ntidukore ibyo tugomba. Haleluya. Ibyo tugomba byiza ndakwifurije bene data niba ingabo n'igikaza kuko cyiza n'utuneshe na Satani akunze gukora cyiza. Yesu yashimye cyane kugira ngo tube abantu b'Imana dufitanye urukundo tubane amahoro na bene data. Yesu yashimye cyane. Ndakwifurije kubana amahoro na bene data bawe kuko ijambo ry'Imana ntabwira neza yaba bikunda ngo mubare kuba amahoro n'abantu bose. Ndakwifurije kuba amahoro n'abantu bose uzogaragaza by'ukuri ko wacitse umwana w'Imana ko wumvira Mpemu w'Imana kutaneshwa kamere bwawe. Yesu yashimye cyane. Haleluya. Tugomba rero dusozere turabe bene data ko ijambo ry'Imana twereka inyungu zo kumvira Mpemu w'Imana ibintu byiza
iyo twebere tujya muri yera ducika abana b'Imana kandi ko tujya muri yera natwe tukariza tukabwirikanya n'ijwi ry'iwacu muri twebwe bigashinga intara bikemeza yuko by'ukuri turi abana b'Imana. Dusomye Abaroma 8:14 havuga ngo abarokora mwemwe w'Imana bose ni abana b'Imana kuko mutawe mwemwe y'ugusha umure tinya ariko mwahawe mwemwe kwahinduka abana b'Imana imutakisha ngo abda data kandi mwemwe mubwiwe abwirikanye imwe mu yacu aracabona yuko turi abana b'Imana ariko turi abana b'Imana turabaragwa turabaragwa nawe turabaragwa na Kristo niba twemera babazanye nawe tubone guhanwa ubwiza nawe Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abana b'Imana bishiriye hejuru. Haleluya. Turakwifuje kurwara mw'Imana. Turakwifuje kudasubira gutinya. Gutinya icyaha ariko gukuza amahoro n'umutegerezo ku mutima wawe kuko mu byiciro bya mwene w'Imana uzocika umwana w'Imana utuma amahoro. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. 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 Abana b'Imana tuvuge kuri amen. Umwemwe ubwiwe abwirikanye n'imyemwe yacu ari cyabona yuko turabana Imana. Haleluya. Ndakwifuje kumva mu mutima wawe ufite igishina nawe kikwemeza ko umwana w'Imana wumvise amahoro wumvise umutekano wumva ntabwo ufise kuko witeguye kuba uragana na Kristo uragana nawe ubwami bw'Imana niba wemera guhanga nawe ubwiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umwana w'Imana ubuzima bw'umwana w'Imana uba ubitegereza icyo usaba ku Mana wizera ko ushobora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ugomba kumenya ko abana by'ukuri bakundana hagati
Niba hano wumva ariko mbere y'abandi nawe mugabo bwa Yesu kugira ngo bigire neza nawe utazi nimba waragaragaje ukagabanya abantu bakarongoye ukareka kumvira aho naho nyine waragaragaje uburyo bumwe ko muri cyo gihe bakubwira ibigiye by'imyenda nakajya ko kuza kugira ngo usenge Imana woba ari hano baranze kumva ijwi ikuromboza kuja kusaba bene data ari mu bibazo ukabifatira isano nabo kugira bene data kano n'akanya keza ko gufata ibintu nshasha kugira ngo twumvire mu Imana kugira ngo abishoboze kuronka ubugingo budashira nabo bakubwira yuko abantu batumvira mwebwe abo bazoza nta kabuza ariko mwumvira mwebwe azoronka ubugingo budashira kandi azorana n'umwami wacu mu Yesu azezagire kana twongera ubumenyi Yesu abakugisha wowe wumva hari icyo tugusengeramo dushobora guhaguruka kugira ngo dusenge Imana twagize burya ubwirwa benshi kuva byene byo ikigirwa n'umwuka cyerekana cyo n'ikibazo wabwiwe wumvise kandi n'ubwiye ari hamwe agabagara n'umutima wawe aragomba yuko udakarubi ariko ubugingo budashira haguruka uze gusenga Imana haguruka uze tubwire Yesu ari hano ariko arakora aragomba umutima wawe aragomba kukubohora aragomba gushyiramo icyizigiro aragomba gushyiramo ubugingo kumwe Imana yabudekera zuru yagira kibumbano yari yavuga ngo umutungo wo hasi ikagira icika umuntu afite ubugingo na kano kandi naho bimeze uko siko Yesu n'ubushobozi bwiwe ashobora kuza akakugirira neza akagusubiza mu ntege akagusubiza mu bugingo kandi barakora n'ubu aracyakora nazo kwigera kumuha kuko n'Imana ihoraho yari yabo ntufate neza rino jambo n'ijambo ryavuye ku Mana yacu rikubwira ngo kumvira mwebwe yera bizana ubugingo ntutakaze ubugingo kuko baza kumvira ijwi ry'abantu yera riko rirakongorera riko rirakubwira kukwiye kwihana no gutunganya icyo kibazo ufite kuko kandi n'akanya keza nakugera ku mesuzi impundu zacafuye azijana ku mwonga akazimesura n'isabuni nziza kugira ngo zishobore gusubira kwambarwa nawe n'akanya keza ko kuza koga ku maraso ya Yesu Kristo